Mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Murambi, umusore w'imyaka 20 y'amavuko yataye radiyo mu mazi mu gihe akurikiye iyo radiyo arohama mu mazi mu mugezi wa Gihundwe. Abaturage mu gihe barimo bamushakisha bamubonye yitura mu mazi, bamuhize baramubura, baza kumusanga impande y'inkombe ya kino cyuzi yitabye Imana. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, dore ko umuryango we uvuga yuko umusore yakundaga kumva radiyo ndetse yashyiraga na kuteri mu matwi akagenda yarangaye. Mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika, abasore babiri barakekwaho gukubita umugabo akahita yitaba Imana, bamushinja ko aryamana na mushiki wabo, dore yuko uyu mugabo bamukubise paka yitabye Imana. Ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko aba bagabo batawe muri yombi ariko umwe agishakishwa. Mu karere ka Gatsibo, umugabo yabyutse yambara neza, nyuma baza kumusanga yimanitse mu kagozi yitabye Imana. Ese byagenze gute kugira ngo uyu mugabo yimanike mu kagozi? Iyi ni incamake y'amakuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Murambi. Umusore w'imyaka 20 y'amavuko yataye radiyo mu mazi, agenda ayikurikiye arohama mu mazi ahita yitaba Imana. Mu gihe abaturage bagiye mu cyuzi bagiye kumutabara, bamushakishije baramubura ndetse baza kumusanga ku nkombe y'uruzi rwa Gihundwe yitabye Imana. Dore ko ibingibi byarishije abaturage benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umuryango wa nyakwigendera uvuga yuko uyu musore wabo yakundaga radiyo kubi cyane, dore ko yajyaga kuragira afite iradiyo ndetse yakundaga n'umuziki, ariko bababaye bari mu gahinda ko babuze umwana wabo w'ifura ufite imyaka 20 y'amavuko. Abaturage bavuga yuko uyu musore n'ubundi nawe icyo bamuziho gusa ni inyangamugayo kandi yakundaga no kuragira inka, ariko ntago we na radiyo batanaga. Ni mu gihe yabaga yumvaga amakuru cyangwa yabaga yumva amakuru ndetse akaba yakundaga n'umuziki bikomeye cyane. Abaturage bari mu gahinda ndetse n'amarira. Urupfu rw'uno musore w'imyaka 20 upfuye ari Ingaramakiramba n'akana afite rwababaje abaturage benshi cyane. Umuryango we uvuga yuko uyu mwana niwo mwana wumvaga, niwo mwana bari bafite w'imfura. Mu karere ka Burera mu murenge wa Cyanika, abasore babiri barakekwaho gukubita umugabo akahita yitaba Imana, bamushinja ko aryamana na mushiki wabo, dore ko uwo musore bamukubise paka yitabye Imana. Ubuyobozi bw'umurenge wa Cyanika bwabwiye itangazamakuru yuko umwe mw'abana bahungu babiri bakubise uno mugabo yatawe muri yombi ndetse undi agishakishwa, yise atorokwa akaburirwa irengero. Ubwo abasore batanze ubuhamya bavuga yuko uyu mugabo bari baramuhigiye kumukubita barabuze aho bamuhera, dore yuko bamushinjije yuko aryamana na mushiki wabo, bikarangira bamukubise ashijemo umwuka. Ariko uno musore avuga yuko uyu mugabo atigeraga asambanya mushiki wa bano bahungu, ahubwo ari urwitwazo rwo kuba bakubise uyu mugabo paka ashijemo umwuka. Ubuyobozi bw'akarere buvuga yuko ibyaha nk'ibi ngibi bizajya bikumirwa bitaraba, kandi abakoze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bazajya bafatwa bagatabwa muri yombi. Umuvugizi wa RIB mu gihugu cy'u Rwanda, Murangire Thierry, avuga ko uzakora cyane gisa nacyo, ariyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryashyizweho kugira ngo rijye rihana abakoze ibyaha nk'ibi ngibi, rinakumire ibyaha nk'ibi ngibi. Basabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe ibintu nk'ibi bitaraba kugira ngo bahoshe intambara zitaraba. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Gatsibo. Umugabo yabyutse yambara neza, arangije ajya mu kazi nk'uko bisanzwe, abaturage baza kumusanga munsi y'urugo yitabye Imana. Dore ko ibingibi byarishije abaturage benshi cyane, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Uyu musore yari asanzwe akora akazi nari buze kuvugira hano kuko karagayitse, ndetse batubwiye ko nituze no kuvuga akazi akora. Rero uyu musore yitabye Imana ku iki gicamunsi ku itariki zisanga 29 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026. Mu karere ka Gatsibo, umugabo yabyutse yambara neza ajya ku kazi nk'uko bisanzwe. Mu gitondo baza gusanga umurambo we umanitse ku giti mu masaha ya mu gitondo. Uno munsi ku iki gicamunsi ku itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025 nibwo bamusanze yimanitse mu mugozi. Uno munsi turi itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu mugabo nibwo yajyanwe kwa muganga kugira ngo bamupime bamenye nimba koko bamwishe cyangwa yimanitse mu mugozi akita
yitaba Imana. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko uyu mugabo yabyutse mu gitondo, ndavuga abaturage babiri bamubonye agiye mu kazi ndetse akanabasuhuza, mwaramutse mwaramutse, yarangiza akikomereza, baza gutungurwa n'urupfu rwiwe. Ariko mwari muzi yuko icyaha cyo kwiyahura ari icyaha gihanwa n'amategeko. Kwiyahura ni icyaha gihanwa n'amategeko. Iyo wiyahuye ntupfe, hari itegeko riguhana, bivuze ngo kwiyahura nyaboneka, kwiyahura ni icyaha gikomeye cyane, wanafungwa, wanahanwa. Iki cyaha Imana icyanga urunuka.